phela igama uSmart Manyenyeza. Hhayi akunzima madoda thina savalelwa i-lockdown ekhaya. Ayi. Angizange ngikubone okunjengalokho. Hhayi kuyabheda straight. Abantu bavalelwa abala ngitsho yona into yokudla, abantu abalanto zokwenza. Heyi, ekhaya kuphilwa nzima. Kodwa hhayi siyazama siphila nabaningi. Noma kunzima nje siyabe siphila labo laba abajwayele. Anti vele abanye sebajwayele. Lathi siyakopa khonapho. Kufanele ukope nxa ususekhaya la kufanele ukope okwenzakala ekhaya. Kodwa nje heyi kunzima ekhaya. Uyabona ukuthi hhayi abantu isimo sibi. Ngike ngathi ngiyadinga isitshebo kuthiwa kusekharavani lapha e-Country Park. Ngathola abantu benina impukane phezu kwenyama ngahle ngakhalala ngaphenduka. Hhayi kunzima Studio 7 madoda. Hhayi kunzima komgodoyi kunzima. Mthakazo omuhle. Hayi-ke okunjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo esikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi. Akulanto ebambekayo. Into ngiyavakatshela nje ngasezitolo. Into zonke sezikhuphuka. Hey. Khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulele obani. Thina esingasebenziyo sithenge siyithatha ngabe imali. Kubuhlungu. Kusho ukuthi yona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka. uNkulunkulu uzangenela sibe komunye umnyaka. Siyabonga Moveni Ngwenya edaluka. Okhulumayo umgcini dladla inkwelo eButswana. Kodwa ngizalwe eMzola 27. Kodwa ngisithi ukuvalelwa kwabantu mina ngibona ku-right kakhulu ngokuthi umkhuhlane lowu uyamemetheka uyaphambili njalo uyabulala. Ngaba abantu bayalalela imithetho abayiphiwa yi-government yeZimbabwe ngokuthi lo mkhuhlane zihlobo zami uyabulala kakhulu. Kodwa lapho mina ngikhona hhayi lo mkhuhlane ungcono kakhulu endaweni yaseButswana ngokuthi siyakwanisa ukusebenza sibili kodwa uvunyelwa ukuthi ugqoke imask. Hayi kunzima le mpilo esiphilayo mani ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini mani. Ikakhulukazi thina esizisebenzayo yithi esizithola sikwenkulu inkinga kakhulu ngoba uzothola ukuthi kwezinye indawo kuvaliwe. Labantu kufanele bazowuholisa babevalelwe emsebenzini. Baningi abantu abangasasebenziyo. Lokho kusenza ukuthi lathi sidonse kanzima. Ngithabani Mhlaba lo okhuluma ngiseSoweto eGoli.